Amin tayo ket nalaing umistorya. Aglalo no ti pagsasalitaan tayo ket biyag ti makinbiyag. Oo. Biyag ti pada tayo nga tao. Okay. Ngem kuma, santay kuma asub-subraan wenno kurkurangan dagito yung ta amangan na nga iso ti pakaisagmakan tayo. Adito yung ti may nga saniweng may paay kadagiti amin nga na ichismis ken kadagiti agchismismis. Managchismis. Managchismis. Umalaod ka man nga tanmanang sam ipaamyanan nga sagrap mo abalitan. Dimpay sigurado no punuin no parparbo ingkani waragawag tibiyag ti makinbiyag. Ammom amin nagsisikog abalasang kentay karubam nga intaray ni kapitan. Di ka agpaudi no kasta ti tungtungan kasla si ka iti kalaingan chismosa ka manang. Chismosa ka manang agalwad ka lang no nagkuyog iti tuwan kunam adda relasyon dan. Chismosa ka manang agsardeng ka man tango sikat masalangad ingkan tumet pagtalikudan. Kay tatakder mo saan ama pagtalkan no adda nang ngegmon isawsaw mong takutsyaram. Samto ipadanon kadagiti maseknan naggalasta ugalim pag-aapaem karubam. Taag sa sanga adilang ket alwadam uray din nakita kayang-kayang nga imustra. Isu ti talent mo tayag partwat ti istorya tunggal at mo at ka chismis mo. Chismosa ka man ang agawid ka man ingkan mangisaang ingkaginaw tinanganan. Chismosa ka man ang awan pa'y naobram nabisinan ka balay mon agururay pa'y tay lalabaan. Chismosa ka marang hindi nga amamuan nga tay gayen mo at damiten ka balay na. Chismosa ka marang iwaras mo man nga ti ka balay na ket nila kay mo metgaya. Okay, daytan iti saniwe nga para kadagiti agsasangat dila na. Get once again the four decade duo saying good night and God bless everyone.